Lo wè yon femme pa gen gros bouda mesye, problème oui. Ou ki sa? Lo wè yon fin meton kilot sou yo, epi ap gade deye yo nan miwa, pa ta di son festival ou. Les femmes sa yo vin la kayou, c'est sous ka ban nou mette yo chita. Si wa met femme sa chita sous chaise, zode el ka krase chaise la. Les ap foure jip sou yo, yo pa fouti kon ki lel rive sou senti yo, non? Jip la kon getan sou tete yo, yo pa kon sa. Te gen yon ki te meton wob sou li, epi l kape devan la kay li. Chak moun kapote ren dan pousse lon kalot ou, yo pense son rideau. Deye yo fon sel ak do yo. Te gen yon bo la kay lak te bezo al toalet, li pa kapab non? Li pa wè ki bo deye l place non? On mizik kon ap pase la, yo bezo souke deye yo pa vle souke. Le yo esa yo tobe souke vant yo. Si bouda yo takou bouda ti bebe, gen kon fe kole yo met daipe. Ke femme sa te mette te content, debil pense à derrière seulement triste, oui. C'est les femmes ça yo bon face seulement, oui yo belle. Les yo bordeaux, pas ta dit son Y qui campé. Baba!